Assalamu alaikum, Nur Xabar kanalının katılımcıları. Bugün günge 4 iyul, geçki saat 9. Bugün kursmen tanışağız. Dolar 87.50, euro 102, rubl 1 som 10 tiyin. Rubl kötörüldü. Dostlar, bizning kanalga katılıp like basıp ketіңіздер. Екінші валютамыз доллар 87.50, euro 102.5, rubl 1 som 10 tiyin. Бұл жерде теңге бар екен 0,1000 167, dirham 22 som 50 tiyin, yuan 11 som 90 tiyin, funt sterling 116 som, lira 2 som 20 tiyin. Bizning kanalga katılıp ketіңіздер. Бұл жерде de biz Manas Kievski көчөсүндөгү кечки курста rubl 1 som 10 tiyin. Bunda dagы да курстар даана көрүнгөн.